Mjesto radnje, bar na pjenu od mora. Tada može li ljepše. Stadion Topolica je jedini u Crnoj Gori koji pruža pristojne uslove za pripremu atletičara. Akteri, Darko Pešić, 25 godina, predstavnik elitne stranke modernih atletskih gladijatora, najbolji crnogorski atletičar za 2017. Nacionalni rekorder na 110 metara sa preponama, skoku u dalji s motkom i naravno desetoboju. Dvostruki prvak Balkana u desetoboju, šesti u sedmoboju na prošlogodišnjem prvenstvu Evrope u dvorani u Beogradu. Branko Krivokapić, godine neprimjereno pominjati, predstavnik poveće grupe građana Obični smrtnici, novinar, vicešampion Savezne Republike Jugoslavije sa kadetima rukometnog kluba Lovćan, sredinom 90-ih, posljednjih godina posvećeni biciklista. Vrijeme radnje, 9 sati izjutra, taman za sportiste, rano za novinarske standarde. Temperatura, idealnih 8 stepeni Celzijusa. Radnja, običan trening u životu desetobojca. Neobičan iz ugla običnog smrtnika. Darko, dolaziš sa Cetinja koji praktično nema ni atletsku stazu, iz kluba Lovćena koji nije imao ni osnovne rekvizite za bavljenje atletikom. Dolaziš iz Crne Gore koja nema ni atletsku dvoranu, a bio si na otvorenom u desetoboju šampion Balkana 2 puta, a u dvorani si 6. u Evropi na prošlogodišnjem šampionatu Starog kontinenta u Beogradu. Obično ima ona Njegoševska koju ćemo malo preraditi, da desetoboj ne bije svjetlo oružje, već da ga bije boj srce u junaka. Da? Definitivno to je ta priča i ja sam ti neđe i ranije iz nekih naših privatnih razgovora rekao da je Njegoš jedan od mojih glavnih inspiracija baš u desetoboju, jer koliko stvari prođeš, odnosno u desetoboju, kakvih stvari doživiš, lijepih i loših momenata kad pričamo o rezultatima, nekad ti treba i ta vrsta motivacije. Jeste, dolazim sa Cetinja, grada heroja, i sportskih heroja. I sportskih heroja, naravno, to dokazujemo iz dana u dan. Generacije koje su bile prije mene i generacije koje će tek doći. Grad koji nema atletske uslove, koji ih nije možda nikad ni imao, ali eto, neka ljubav koja se gaji prema sportu, prema bazičnim sportovima, koju nas se naučuje, ili sad popularni Ivo Popović, se i dalje voli i dalje se ide ka tom smjeru da se postaje prvenstveno dobar čovjek, jer kroz sport možemo da učimo i tu vrstu discipline i naravno na kraju da budeš za sad samo 6. u Evropi. Dakle, prvo da stvaramo rezultate, pa će onda da se nadamo da će doći i uslovi se njima. To je politika koju se vodi svaki definitivno Balkanac. Čitao sam nedavno, dvostruki aktuelni olimpijski šampion Ashley Eaton kaže za desetoboj da je to maksimalni izazov, a istovremeno da je to izvor maksimalne frustracije. Što je za tebe desetoboj? Za mene desetoboj nema tu što da se doda, to su sve rekli momci koji su već dokazani, on je svjetski rekorder. Definitivno to je tačno, izazova ima mnogo, svakog jutra kad se probudiš, posebno kad takmičiš, čekaju te raznorazni izazovi. Od momenta kad se probudiš vidiš kako se tijelo osjeća, a ti jednostavno treba da takmičiš na vrhunskom nivou. To je, ajde kažeš, neki izazov, u isto vrijeme i frustracija. Kad pričamo o takmičenju, disciplina ide kako ide, vrhunski odnosno ide dobrim tokom, onda dođe neka frustrirajuća i treba se podići motivaciono, što je izuzetno teško. Posebno ako, kao ja, u Beogradu sam bio u ozbiljnoj priči za medalju, onda dođe motka i napravim jako slab rezultat za mene jer sam očekivao mnogo više i onda treba se podigneš, trčiš 1000 metara, a vjerujte, nijednom desetobojcu nije milo trčati. Da u stvari da se bori za neku poziciju, a da to bude posljednja disciplina kao što je prirodno. To znači niko ne voli, treba iz tih frustracija izaći i biti na nekom visokom nivou. To je jedna od onako najblažih frustracija. Sada ne pričamo o povredama i čudima koja zadese samog takmičenja. Mislite, tvoje frustracije ispade ono prvo mjesto u trci na 1000 metara, posljednja disciplina Jeste. Ja sam stvarno ovako, i malo sam i na džija ovako po prirodi. Tada sam bio 11. posle skoka motkom i onda sad moj bivši trener iz Švedske je došao i kaže hoću da te vidim kako znam i mi da pobjediš. I bit ćeš sigurno 5. Ništa, ja nisam bio sigurno 5, bio sam 6, ali sam opet kaže dođe taj neki moment motivacije i inat proradi. Mislim da je to stvarno bio inat koji posjedujemo mi u Crnoj Gori, posebno ljudi na Cetinju.
da u Beogradu, praktično našem gradu, ajde da rečemo po tom pitanju, jer ipak to su ljudi koji nekad smo živjeli zajedno, ima i tu dosta prilika da vidiš u stvari naše ljude. Ja sam dosta puta vidio i crnogorske zastave, tu je jedan moj prijatelj koji je nosio crnogorsku zastavu. Sad kad ti vidiš crnogorsku zastavu u drugoj državi, bez obzira je li to Srbija ili ne znam koja druga, kreće motivacija, kreće u stvari onaj pravi, kako se zove, vid motivacije da ti postaneš prvak, to pobjediš za sad. Meni će za trening s tobom trebati jedna crnogorska zastava. Ajde, da navijeju. Poslije zagrijavanja i istezanja uslijedio je prvi zadatak, vježbanje preskakanja prepona. Crnogorski bi bilo zaobići ih, ali što radimo sad? Sad ćemo da radimo popularne čaplje. Izuzetno bitna vježba za trčanje preko prepona. Razgiba karlice, to je u stvari najvažnije na preponama. Ako imaš dobro razgibane karlice, prepone idu kada ih nema. Ruke dižemo gore, fatamo balans i šetamo, kao čaplje. Ja sam na ove pionirske prepone. Neka, tako se počinje. Dobre su ti ove prepone. Po grčkom mitu, Herkul da bi se domogao Olimpa i statusa boga morao da izvrši 12 herojskih dijela. Valjda ih izvršio za nekih 8 do 9 godina. Vi za 2 dana morate 10 atletskih podvika da izvršite. Da li si u stanju za 10 sekundi da izbrojiš svih 10 disciplina? Jesam, imaš štopericu. Mjerit ćemo ti, naćemo načina. Počni. 100 dalj, vis, kugla, vis, 400 se prepone, disk, motka, koplja i helipa. Provjerit ćemo na kraju rekord. A mislim da to ima i za 7. 6, 7. Mislim da je za 7. Koja ti je najteža, koja najlakša? Najteža mi je disciplina desetoboj i najlakša mi je desetoboj. Šalim se, a imam stvarno svojih favoritskih disciplina. Ne kažem zato što sam dobar u njima, nego zato što ih stvarno volim. To su bacačke i baš prepone. Bacačke discipline zato što je to malo sam ovako konstitucionalno razvijeniji u odnosu na neke druge desetobojce, pa mi to ne predstavlja neki problem da bačim spravu daleko, kao što sam to dokazivao dosta puta na svim desetobojskim takmičenjima. A prepon jednostavno, nekad ih nisam volio, bio sam najgori u tome i vježba, upornost i evo sad sam došao do toga da sam jedan od najboljih trkača. Znaš li napamet sve najbolje rezultate svih 10 disciplina? Znam ako ćeš odmađiti olimpijskih dana. Seniorske, zadržimo se na sebi. Može, ajde, hoćeš da ti kažem? 100 metara? 100 metara 11.25 sa slomljenom nogom. To su uglavnom sad svi najbolji rezultati. Skok udalj 7.33, bačanje kugle 16.31, skok uvis 2.02, 400 metara 50.65, prepone 14.55, bačanje diska 48.88, motka 4.72, koplje 62.57 i kilometar i pol za 4 minuta i 24 sekundi 73 stopa. Odlično.